Rya TV West nakushimira munonga ha program REEBA AHINDUGIRE kandi ahashweka cya kabiri cha MP woman MP wa district ya Buhweju omukyara Honorable Oliver Katwesigye Koyekyenga esabite yahwire tukaba tumutaayisa program REEBA AHINDUGIRE kandi konka habwe bigambo birungi na okwegesa kwingi okuyabirine tuturabase kwendera mbwene rizoba twakomera esabite yahwire rizoba nho turi kuza kutandikira kandi nho turatandikira mbwene nyikiriza nkwakire ha program ye rizoba ndi Betty Komujuni kandi REEBA AHINDUGIRE niyo program shahi nazekiro eza Sunday deru kuo kuba wa misingire eshweke cyahwire orwa kabiri otafero so orwa kabiri shaha mukaga Ageihangwe ntubantu garuka mutayari twaba tushiriye habya transport hariho bwo kushanga omwanya katugire ngo ni nko kuruganka bwizbwera gukazanka bucuro gwabagura mu bimunonga haza hariho abantu harubajwaha abakubasa bo kwekora mu murumo bakaterezo rugutoro konkoro ruguto ndugumiriza mu kimwe Buhweju rugenda na ruzana na za bunyaruguru nakaye omuntu omwe yagira kuyakoraho Nimporang government nemkwata tinkumanya namazima nemukwata kandi yarukoraho ya hatereza nahaba huki ati engute zikwaze demarcated ninga ezikubaziri tinko ndakoze bigamba by'urujungu mweneze zihanga engute zikwaze ne korwa government iwe muntu waburijo toyine bushoborozi bwo kwija ukazikora Kunkito ababutosha nito turukurabaho nito turukuterwe bina burizo kutwakujiro kutwarutereza government nikigiteganisa kiti hati mweno amadam Betty kankubuze iwo inesente ezo korora guto kurwihabwizbwera kuri stia bucuru abantu tubazine sente ni sente kuruga nka hari ya gate kutanka haronke China haronke China tukagira ngo yitwereka amamoto kagitukagaferaho reka tuhakora aha bwenci government nebo offended kugira ngo individuals abariyo batunjiraho za accident basharaho kwekora tinkwamya ngo nibabakwata konkani babine kubanza bagambana nabicukwataho konka shabucukwataho tubara kukireba burijo ngo hatwire harukubi ubundi mbaba takirebere Awone mama takirebere bese ebuzapere bindi ebya politics rero mbirije hawo kwati ejinimang ter political show ekindo mu parliament iwe nko mukazo twireyo emyaka 12 haza kumukuba muri no murondo bururu oshangiwe nkiwe oyine Buhweju yona konka hariho constituencies Buhweju district ine constituencies zingahe ibiri hatoshanga ngo omushija yatwara kamagombora 3 ondijo yatwara 3 ahako beje site ya constituency abantu bitu babutosha mbagire babatekateka ngune yabashija iwo mukazi orya woman MP then eriya batekateka ngune yabashija automatically nakwo kwijaho bakujanga kandota ngwimwe kamwene yanyabacyara bwencho takuzaryeje so nyebuza nkimwe abatwireyo numushanga kugumirwa kurukushaki ne challenge rukushaki kushanga ngo mushija orukweba kurana munonga ayina amagomboro ranka 3 iwo mukazi oyina amagomboro ranka 12 ati no manye kintu ekicyabakazi kwijwe mu parliament aha ryejo like a woman MP wa district ebyo bikaba biri ebya emancipation like bikaba biri ebyo kwihaya abakazi bikaba biri ebyo kwihaya abakazi ngo nabo bijo mu light bazo muri leadership na nebindi so hata abantu bagumane baturebera muri ebyo so the government kanegeza ko empoweringa abakazi nabo ngo batunge chance aboko koshanga competinga no mushija aha district ninga constituency oshanga mushija yakora ki yakuremesa yakuremera n'abantu of course umutima y'abantu bakabine batekateka ngo omushija nwa kwasa kora je leadership so government eji yatuteraho agentebe y'abakazi ya district konka
tukuzibirwa kwesimba aha constituency. Of course. Nyowe rizo banagira ngo nyenda kwesimba hari Buhweju West ninga nyenda kwesimba hari Buhweju County. Tinarkunzibira. Konke kintu ekyo kikaguma mitwe y'abantu. Ejentebe ne yabashija. Eji niyo y'abakazi. Bakireba. So ekyo ne kintu ekitwire nturwanisa kwiho mu bantu bakamanya ngo omukazi nawe nabasa kwesimba aha constituency. Konka abantu tibakakikuzire ki tibakacyakire kurunje munonga. Abo ku parliament omu abakazi aba direct aha constituency ni 10 bonga abari ya constituency MPs bitano nabangahi just 12 mu bari ya constituency then nabanda basigara hatimwe abandi mushangire mu challenge kushaki hari mu challenges nyingi eco kubanza ito twine mwanya muhango district ni impango wakireba kandi kiri kutangaza ntutunge sente zikwingana konka nyowe kunkuza kuzarushambya nkarugayo nkaza isingireyo eyabisyana no kweruguru it is too big chimbera cyango kandi na wija kututwera MP wa constituency ya leta na niwe wa district yona nababarebera mu kiti kimwe exactly. So hati echo kugamba ninkireba kandi abantu ninjati bakacetegerize ninga ubundi tubakwenda kucetegereza konka woman member of parliament the district woman member of parliament aino mugugu muhango aha mutugwi. So nico kurebera ubundi abantu bakugira ngo tukozire tugizirota konka niwe nogerezeho nagawe gona kureba ngo abantu bona wabahikaho. Kandi ekindi abantu bine kumanya ngo omukazi nawe nabasa kwesimba constituency teri yabashija bonka pana na nabakazi nabasa kwesimba constituency abantu bakunda babahereza karo taro entebe yo mushija konka yo mukazi yeruho yes okay taro entebe bakujya ngweji ne yabashija no na no mukazi nabasa kwesimba okay abasa kwesimba nabashija cyaha muheru ahabyanye bya politics nko mukazi kumukweza kwika parliament okwi ninka challenges chezo muri kushanga ziri ku affecting imwe nk'abakazi nka woman of course there are many challenges koko kuchimanya abakazi bakashangwa bari abantu bakugaywa from the beginning. So you come up no ijana idea kandi idea rinungi konka abantu babanza bakureba ngo umukazi oshana ngo umukazi takubasa kwihaye kintu ekiri kubasa kugasira abandi ningihanga. So ntushango ko kusomozwa kwa mani kugira ngo abashija nibambenda kutugaya benda kutugaya bagenzi banyu ekindi cya kabiri nyenda ngo ijo yetegereze abashija na nabakazi omu constituencies na no mu district zibakoramo no shanga abashija na nabakazi batakwatanisa woman district the district woman member of parliament oshanga takwatagana jena na ba MP ba constituency taro reason zamani oshanga ngu erizo bakunda benazo mu constituency ya mugenzi wanje nkakora yo ekineki hato mushija na nangu maze namushaburu sanani nza kuzo mu constituency but this is my district. Oshanga cyamukora kubi abokwa nazo mu constituency ye Ndyamusiimanta but this is also my district. So I have the right of way. So abantu abinji nyo konkati nyo timbine yo wanje nyo wanje abanje tukoraga naje konka aha parliament aho no shanga abakazi na nabashija ba constituencies nibenda kwitana. Okay. So ecyo nkibanji koreka ngo aro ondijo wa in fact aro mshija yangambire one of member of parliament akangira ngo ngwaka kazi nabe yakamwetana nakakazi ecyo kikankora kubimunonga ngwaka kazi kagenzire
katabura district katabura constituency yanje nikefura nkakora mnonga so that woman akaine projects ezikwata habana na nabakazi so yakora mnonga ninjira yatunga femu okukiroriya okukiro mushija hato mushija cyakora ki cyamukora kubi so no bano rebo mushija omu constituency yenda is the king naenda ngo abe king waza kugira cyo wakoriwe nka woman member of parliament oine kubanza wamushaborsa oine those kind of things so no shanga binje batakoragana ico nakirebere so those are the challenges ezimwe eziturukushanga nutura oruno ninjana orugambo kambe nkwe narweta ngo abakazi kumukwi parliament hato mukamuba mugaraka mwenda bwa bwebembezo bwa district mu burete na nomuka mubaba iwe no churo toko kwiha hogerire yo orebire obiro musyo obirakata ninga ogumirori wa mukazo wa buri okuba ate mwene nyowe think macho kugambira abo kubanyowe echo kubanza cyabyone kintu kinkwereza respect is my family eka yanje ninje kitins abana banje omushija wanje naza kuza kushobora nkazo mu parliament bashemeriye kuba bo bashemerirwe first yes think wenda kuza kushemeza bakuriya abanje batagizire batashemerirwe so aho nanye ni kunkweza mbasere fish yes omukintu echo abo kuba kukurwa mukitashemerirwe na nibyo kuza gukora to gukora byina magezi by the way nyoni nyenda kusima umwami wanje Mr. Koyekyenga nanya understanding akuronje mnonga kandi biturukora ndubikora tubikozire hamwe tubantukora hamwe konke cyo kugamba naco kiruho abashija na nabakazi ompako abakazi babo kuba kuzo mu parliament ninga naba bashija kuba kuzo mu parliament oshanga amakagaba gamwega emirunde minje abantu bamwe nibafero amakagabo nigasisikara oshanga amakagafu reasons zitiziri nyingi okuremo kwikirizana habintu ebimwe hati abashija bo kubareberaho umushija we naba namanya ngo no mushija and of course I kutunga kitini sachenko mushija and then you the woman you must submit or ine submitting at your husband obori member wa parliament obori speaker obori minister family is a family kokushora waza mirimo yawe bakutereza sari yuti it is okay yes konka wije muka obeno manyangu wije nkahi namwe nantaka ngoyira karo ndakugoya nyewe Koyekyenga nakunda karo mazuma kandi nakunda kanje kingoyire okay so yana nda kurya karo niyo rukago nyine kumugoyera karo wow wakireba so awesome. nyewe narwo muri biriye byakuriya nijo muka really nimbanyizire umuka yanje kumura nkagira obusinje nkargumu bakurebereza gunakureba aha gunagira ati I want to come nzo muka yanje nabana banje no mwami wanje na nabantu abintwire nabo tutebekane okay all right har habanta bari kureba aha program aha benda kwegeraho umuntu wakabikira atanyensya kugira ngo obwire kubura bwakira atacyebakura oshanje ngo bebe yakozire nibo mubisaho mbweni yahumura je ningo muntu yatebekana sato kumura madam Betty kintu cyo kugamba ne kintu kikuru munonga abo kuba culture yitu abira tikuma abana biraguju obana abanya Uganda culture ya saving omu Uganda teri nyingi abantu bakusavingira nyenchakari abantu bingi batungire emirimo mirungi omu bitongore by'amani omu ministries omuki konko shanga yarugayo yabura nahi ba muzika tinkumanya oba nagamba mukubi tinkumanya but the true amazima ngagumagari amazima nyina ngo yijike hariho nkabantu ababire baba bari inko mbitongore haze bitongore bikubahereza nk'amaju go kuturamo baryo mu quotas z'amaju people would stay there bazo majomwe bagumamo babera mu comfortable oshana ngwejo neka yani yabo
batari kumanya ngo umurimo gwe niguza kwaho bakugire ngo rwo munjejo umurimo gucwaho babagira ngo barwo munju baburaho kuza abo patara planingire ngo aha kwararugeho aina aharagira ata aharaze so culture yo kusevinga tujine n'abamwe batandika kushara imyaka ngo babe bakiriyo nibatunga kanisiza hibara abo kwamba mbacenda kugumana bakozesa privileges zaho zahiba kukoreseza abo kwate bine hibaragira ata ahibaraze so a generation ngankure yiwagamba kandi yindi kwenda kuhabura abantu nyewe nakugambira ngo nkabanza imirimo yanje inabandize gukora nkanta kutunga sente eziryaho inyinji munonga konka by the time emyaka nkena inabire nkozire abo kwa umwaka gumwe sheka nkagukozesebwa kazo mu office ze umuntu nkaba ninkoro mu UTL that was an office work konka sente zibabire bamperezaho nkaba manya ngo nyine koraho iki then nyine kusavinga aka so at least I would save something nje cyo kurebera no bunashazire mu kanze gukora ibyangeze kwekozesa nkaba nyine capital mazon kanyine capital nakwata sente zanje na stone business zanje zinabire natandika gukora ninza kuzo mu politics bet nkaba nyina hindi mazon nkanguzire plots of land mu Kampala wow yeah so ekintu cyo kusevinga yes nekintu kikuru munonga utakaryo kamaraho ukebwa nyencyakari yes ondije nakugira ati bishino ho kumanya nyencyakari but tukamanya tukumanya niwe toru kujimanya na niwe toru kujimanya abo kora gire ngo riyo mareho ncyakare yaba ho kiroho noza kushaki noza kuba no shota abantu binji naba bino bwoba bwo kureka ho umurimo gwe nakora akagusibura akaza kwekozesa yuko ino umurimo gwe sente nunje abo kwa by that time imitwano nshanje kaguriye umushara murunji karejo kajihahi okotebekanisa utakugira oti nyowe nkanye nko mukazi de kande kure nze kwekozesa so nyo mutima gwanje nkantura nkanyegambira ngo nobu nakutunga umurimo gwa government nyine kugukoraho bwire bukwingana buti then nkarugaho nkaza kwekozesa ndiyo muntu atarukunda ninkunda obusinje ninkunda kweho obusinje ece kubanza ati nkunda muntu wo kungambira kubi tinkunda muntu wo kumvuga nk'ekigari tinkunda ninkunda obusinje so okuza hamurimo gukuza kuncunga nko mwana muto ejo tiyo nkora yanje ticho kindu kukunda ninyenda ngu nkana yegambire ngo nahirwa nkatunga umurimo gwa government nkora bwire bukwengana buti namara ngendeze kwekozesa so that has been my plan nahati nobundi aha ndi prepared abanyabwoje bangira ngo honarebo hati ntureba ureke tuhinduremo of course nibo bakama banje nibo bakumpereza nibo bakungambira banje nibo bakumpa office kandi bagitwara ati nkubanyigira abo kuba bajimpire obwire ntayebembera bankunda nakora nabo it is okay erizo banagaruka bakanja ngo bonarebo hati ngendo humure tinkubasa kurwana umutima murunji nota ningendo umutima murunji ningendo umutima murunji abo kwa nyina hokuza mazo oyitebekaniza oyu notwoye koriri oturu kubisa exactly nyina ho kutandikira so buri muntu wena nyo nangwa ningambira aba bakora mu offices za government n'umuntu wena aine ku planingira obwire bwara batari mu office ejo obwire bwotara so abanyabwejo nibabasa kutina baba batampire nantakire member wa parliament bakashanga ntine nangwana nakamotoka kukutamburira nangwana na ka passion takine akishara abantu binji kuba kweza kurwa mu office nkeje yorumo ninga shom office ya government ninga heza ku retiring obomwe yara nko mwahure ninga ki omuntu aburabura omubiro birukwingana busha
akikura agurusara ninga arwara abo kana atinde na sente zo kumuraguriza aho haruguto complete ebyo byona nabirebere na bamemba ba parliament abamwe binakozere nabo abataragarikire nabo no bareba ngo really embera nebitari nungi kunka mbwenu omuntu wena musomu aine kuplaningira nyenchakari abo kuba noza kusebwire nukura amanya ntuwe turiyo ntukura no inde sente zo kuzo mwirwaro omanyirire kuburyo ohamurimo oine insurance to kuza kwata mushaho yawe kwiha musente zo kutwara mwirwaro ine insurance noza hariyo wa doctor akuragura urugayuta ko kurgaha murumo ebyo noza kubota kibubona no yitaga kuronda sente zira kutware ezo ratware kujanjaba so abantu bege kusevinga bege okubikira nyenchakare ahabwo kwatokamanya embereye eri kuza kubaho after wargaha murumo hatu nko muntu uri ya murumo obana gushacho obana guza chapati obana akora ki ka percentage akari hoka kwingana ki abika ka kwingana hasi kureba abana bo guza chapati nyowe ni nkira kubavugana obundi no kubandi yo mukamparomo hato shanga nabengeginga nko mu conversation twaganaganiramu hate mubuza hate nkeri zoberi ko kuza kwinuka obukozi nkazingahe hate kunkweza gukora naza ko balancinga ushanga nyine ho nkamago bage mtwaro nkebere neshcheka nkebye ntacu umunje yo kuraramu ne yazingahe akugambira ati ndaramuje nkeye mtwaro 10 ninga 8 nkaho ndemboshe byo nako kweza kubyihaho wamanya ngo hati na savingezi neza rent na savingezi nezo guza kongera kugura ibintu ebinde byo kukozesa hati wasigaza ho kika kwingana ki ntakora bakugambira ushanga ngwe hati noreba ntasigara ho kace munonga ntego ako kace kuwasigaza ko oben ko wa saving in fact kikabire kiri kirungi wa savinga utakagire kwihaho na naki na nabiriye bindi kamanya kune natungerizo banatunge mtwaro yanje burneshcheka 15 zirya side ntakagire kubara ebinde bikora ki assume that you don't have ezitozini saving zinaga ko kubasa kusavingira then utandikire ku budgetingira ezezo wasigaza so right nyoni ko nkora natunga salary yija hweti nimba nimanya kiko nintunga salary ya miliyoni 2 Emtwaro 50 ejo ni bitari yanje so no yasyuminga ngo notunge mwene shwe nimba nimanya ngo nintunge mwene shweka so mwene shweka niyo nyine ku planingira 15 nziba zarugireho zagira ha saving good so hati madam Betty it's okay reka tugire ntwenda kwendera konka tutakargira aha ntwenda tumaza twakumanya je hati ubwo tari mu office ubwo tari mu bindi tumanye iwe wenyini the you hati obu waboro muto ninkamizano cyo wabo kwenda kuzana kandi yo mwiruki amana athlete mazima takundeba ninkureba ka size kandi in fact no bunjiro mu parliament ya Uganda tukumanya ngo twatwine mizano ya East Africa community have been a very good athlete so omubabire bagenzire nyoni nyine za gold nyinjo munjo za gold medals za East African games that's interesting medals and I'm the captain of the athlete women in parliament ya Uganda so kandi yo mwirichi murungi konkana netball is my game netball ninjikunda mnonga wakonzere netball hakabaho kugira ngo mu mashomero bakatandika ku encouraging emipira y'abakazi konka bari kushamba football not netball by the way ekintu echo ni kiteganiso bwongo bwanje abo kuba hati bariyo nibihaho emizano yitwabire twine from the beginning nibaje repressing na nebyizire hati abo hati nka netball no muzano twe no gutwatandikire ntuzano bwirobo hati no shanga biki bariyo no bashamba umupira
nintekatekanye we tinkukireba nk'ikintu kirungi aha bwanje abo kuba twine she cranes nibazana netball tinkumanya habwe ncy'abantu hati batira umutima nonga ahakwenda kushambisa bisho mupira okukira okuzana netball tinkachetegerize I'll need to find out about it and kufuna research mbwenu kukoraho research nkamanya habwe nce nabakore kintu ejo konka itwe abana babiki tukatuzana netball nubwo mpira gwitu yes so nakapira karungi kanuzire mnonga nakapira karungi okay so obu wabirora muto okwihaho okuzana ninka bintu cyebye bukwamashemerwa okahurro buto bwo wabushemererwa okwihaho kuzana okwihaho kuzana obu kundebera haninkunda kurisa ogarakoza kwepena ngani nkunda kurisa nawe nyine yo bute bwanje buke kwe nyine yo kafamu nyine yo bute bwanje buke mugurisiza nyine yo nane mbuzi so ninkunda kurisa let me tell you cyabire kinyi interesting narga kurisa waba nota siente zija zakahihi norugo okuzi kwanza nziruhuka like nzirya nk'ebinyanse biryaho rero kura zine kuzikwisya I would feel so nice ndeba ngo ente zanje nazirisa ziguta you know omuri oko bano yegambira ngo well done aha so nahati kunkubanye nakire kanje nzayo ndisa ndebe ntoko zataha so ejo feeling yes impura yakuretera amashemerwa once again so hariho time y'inkuba ninyenda kurgo omu bantu yes nkaza mwenu nko mukishaka if you can see noreba na compound yanje jwire miti ninkunda kuba omu environment ejo environment yo kugamba n'obunyonyi okahurira obunyonyi nubweshongora yes okahurira nk'obukoko nibwine sound ezibukora connecting na nature aha I love connecting with the nature yes njire ngo kwenu ko spending leisure time ningo ine leisure time muri ngo gundo go kugitwaza leisure time yanje nayo te yangu by the way konka arobo kusharamuka just let me give myself a treat obanjete treat nachonchwa bandi baceta batecho muri nyanko kanyeshemezemo so nimukanyenda kweshemezamu izo bankeri shahina nimba niyo mujimu inaza kasheshe okay shaha mukaga nimba relaxingireho ninzana golf okay je nanzana golf for like 2 hours naheza I go back home and relaxingira nkaha ka movie utamuka ka movie kawo ukunda no kureba movies okay ninga I love gospel music mpurikiriza gospel music yanje mpumwireho yeah okay just kwegaramu mwenu kuruhuka abaka hariwo kuruhuka hura no bongo nabwo bwara so oyegarra busi aha okay obu aboro muto hariho bwiro buwabire oranzya nkomisho okereba nkahato kori nkesteka tekwico chikakwizira ninga ebe bikugwireho ekaina kurire mwe ketari mbi munonga kandi itwe tukakora turi abakozi my mother was a very hard working woman akaryo mukaza ari kumanya gukora kandi akabatugambira ati imwe mutarizo mureke ibintu byo korerengaro mwine koze samani yes so ebintu birukugwaho no first of all you need God yes you need God yes
by the way naye bwakugambira ngu even sometimes on free time yanje ninjenda nza nka church I sit down ngiyo munyakaturiki ishitame nka hasi harho okomwanya nibagweta chiwa mirembe it is norshoze rwa Bikira Maria and it has trees n'umwanya mulungi munonga gwine emiti gwine ki so nimbasa kugenda inshitame just I sit there and talk to God meditate me alone yes so omu bintu ebi byona ebyo kureba ruhanga ninjira naba kutebekanisize urugendo rwawe konke bintu bikugwaho bugwaho you have to pray to God you have to work hard ebintu byo bintu bibiri ebintu kukora nyowe na naba ninkora ebintu nareba byako mu muhanda byaye kwatamu I run to my father ruhanga wanje mugambira ntaza habyayanga do something iwashanga nishaba notekateka ngo bogu nashabata aboko it is like I'm talking with someone ruhanga ntaze cyayanga no kireba please do something aboka ni manyangu niwo ine kuchikora tarondisho so eche kindu muhateri egishaha nyowe nintekateka ngo nkachikorera aboko binshana gubasa kwija gushango tetekatekere gukurabeho nokweshire nakugambira ko nashomere ndiyo mbushomesa manya ndinkahi nazo mu HS ndiyo mukazi mukuru na yakwayaringa degree I did my postgraduate diploma I did my masters nangwa zonzi kozerendo nagire no parliament so otwire no yetega no yetebekanisa no gumo yetebekanise kugira ngo ruhanga yagire ki ya leta omugishogu ya leta yushanje already orugogorro exactly so omuntu yakugira ati ebintu bikugwireho no abo kuba norugendo nobo inorugendo orwotambwire to prepare yourself. Let me tell you something. Ubu nabire nishoma my first degree nkani nshemera mubuzi aboka kosi yanje kerye ya mubuzi so nkaba mengo ndabo mutawuni temba taxi omutawuni aho ompaka twambuka turabanka ha parliament then shuma tukuza bugoro the other side but I remember nkanda baha building ejo ya parliament njireba my heart would tell me that one time you will be in this building. Wow. Kukankanta kumanya how niza kuza yonka staff wa parliament konka mwenu ojoti I don't think that is true mwenu oshana ko wabye iham konko kigerka warabaho omutima kuja but that building yes so it's a dream yarjireho ekashira okay batireba ebintu emwe tokubugwa actually hina herebire quotation no muntu akahandikire ngo if you can dream it you can do it exactly so okachirota cyargaho cyashira okay yes kunko karya hora if honorable kuriya life niki kuriya life no manya niyo kuriya life Kuriya life maybe when you talk about having fun ejemyaka yobuti having a fun going out going in clubs nibyo byo kumanise sharendongo zanaho hati nyowera ifu tindagirire habwe nshonga ecyo kubanza nkashwerwa ndomuto at 23 nazo maka nashwerwa so life ina yinkumanya inarire nkagirya with my husband konkana bwe no manya muri ejere limit no muri then obunabire ndyomuka itwe muka can't manyangu we are not supposed to go to the club. Okay. Icyo kintu kibi munonga my mother nagira ngo mwazayo kaine kigambo kiyabira tugambira icyo kigambo kikaguma stick ngo my mind my mother ka kigamba
waheza nko kumnyiza ati we mushwe atoyefundikire kubi atembe banza gukora ki something like that. So hati nkangu baninja otefundikire kubi kigambe cyakugamba kacigumire kandi kanikibi. Yes, kunja ngo nyefundikire kubi. So nkabangeza munonga kwefundikira mazima. So omuryebi wahendera kangezaho ohonere za dance za dance tinda zigiramo. Okay, nangwa no bakugira ngo hansera hari hariho Obugyenyi bwa neighbor ngo mwaze ni dance ito twaheza kutaho Obugyenyi mukaba kiko naba yakufunyire ndabo tahe. Okay, so ebyo byo kuzo mu dance tinko bimanya hato mu parliament tumine muza dance tumuru kuzina na nyuma zebiririyo nyuma zo it was the end of year party but I did not go. Okay, yeah, hati ko bwirobu nobo inovunanyezo hati nkanyuma zo as I told nyino murwire omwana anje arwire kansa ariyo mwirwaro mbere ntakarga hamwana ngo ninzo mupati ati ni mpati ngacaho mpo. So hariho time ningereye kwika ukareba ngo ebyo bikakuhingura. Okay, ready to go ojene na neberuho eby'imyaka yawe konka hariho ebyeshongoro ningashi ibare rwabirukunda na hatero kushemeza mbere hati nkeriyo ninkariha tiribare nekeshongoro cya gospel nabacheta bata to the river keshongorwa yanyewa turabire mu but the song goes like to the river I am going, bringing sins that I cannot bear. Take my heart now, bring me closer. Lord, I need to meet you there. Precious Jesus, I am ready to surrender. It goes like that. I know it. So that is my best song. Even when naba ndiyo mbwire bwanje burungi bwo kumeditatinga bwo praisinga mwene bwo kweshongorera mukama omukasirise quietness ombwire bwanje bwo kunama echo nekeshongoro kikunyiriza hihi narahanga. Okay, nkiwo ko ryo munyabitabo ryo munyeshenjero tambwiro kuna kuriya nintekateko inenka quotation yorabwene samhoya ekagarra mwamani. Yeah, bwe ninke hejemwe eyorukunda mno. There is some good quotation that I like. It says, be the change that you want to see. Oh, yeah, nchimanisa ngu kora be noenda kureba ekintu ekiri different. It must start with you. Ninka nko kuturyo mu omubwebembezo waba noenda kureba Uganda nunje yanyencha kari you need to work bani kitandikira hariwe. If you want to see your family on another level, start now. Start the change today. Let it start with you. Okay. Change etandike na niwe, then nanahero ubase kugireba. Okay. Yes. Hati woshomire munonga tinda kubuze ntukuru washomire munonga. Iwe kurota rashomire. Nka hati kuruno yerebora mukazar kushaki. Bukaba uruho emyaka ebyemyaka tiyine kakwate tibine kakwate na nokushoma no butashoma. Nka hati nojoka be nushaki. Ko kubotashomire life yawe noba nogimanye yor kuza you predict your life. Abo kuba ko kubotashomire nko kwanogamba bintu bikwija bikakugwaho bugwaho. You have oine kubiteka tekera kwe preparinga ahabwe bintu bye birakubeho. So hati kunakubire nabire ntashomire tinkabire nenyeteka kubandi yo parliament. Kunakubire nabire ntashomire tinkateka tekere kushorwa mushijanka Koyekyenga is doing PhD is hati ni professor. Kunakubire nabire ntashomire nintekateko bundi
oba kurindinka hi nko mucyara Buhweju ko utembere shozi abo kwa Buhweju nkaza yinjire kushoma so nkanta kuza Buhweju bwe nukuroshwira nko mu nkondo kwe shwirwe nko mu nkondo nkaza kihangaro kwe mwen nkahu alright kurindyo mu mbera nkeje tutakagenzire okunda kurya byo kurya kinahurira ngo mwaya Koyekyenga nakunda karo hato mucyara wewe nakunda ki nyewe ni nkunda karo ne shabwe konka tindi umuntu ari kukunda kurya ninyishwa no nabirenda umutoba kabantero kurya so nkakura ntakukunda kurya mwe n'abana bawo banga kurya no horota nyine mu mojogo wa kabiri wakatarira cumu nkandwana nawe akatenda kurya so konka nyewe I can eat anything korba warugiro magara gense jininkizina kirumwe heriyo kwenzire kureke nyuma n'ingashi hati nkimwe abanyabitabo ekimwita legacy yes bueno noreba rahanga kampereza responsibility yo kwebembera abantu kandi n'abantu banyikererezamo nyenda n'abantu akiryo mu nseji naho umwiremeremo yanje yona eyenseji abantu abinyebembire basigare nibamanya ngo orivo buyabira ryaha hakarwanirira abakazi kurwo mbworo hariho ikintu kibi nko bworo kwimuko mukasheshe oryo mukazi umwana akakushabe karamu ukashanga utakubasa kujya umuhereza akakushabe kitabo ukashanga utine na shiringi 5 ninga 10 ro kugura cyo ekitabo cyo mwana so ninyenda kunda rugaha abantu bamanye ngo Oliver akatuba agamba munonga ahanshonga y'abantu kukoza samani ku rugo mboro kandi akateraho yagezaho yarwanirira especially abantu ba district yanjye kugira ngo babase ku rugo mboro okukira munonga abakazi omukazi notekwa ko boine mwaka sente kawo munsha tukuza kurinda buri kimwe cyo nango mshija chukore kandi nango abebere byo tubazine no kuzigira tubakubikwereza so echo nekintu kikuru munonga ekindi cya kabiri ninyenda kunda abe narugiro mu nsomo abantu bamanye ngo Oliver akaba nayendeza abantu kushoma okukira munonga abana babiki abo kuba ejeniyo etwire nicyo kitwire kiri ekigambo cyanje kinkwegesa abanyabuhweju muteka abana mu mashomero bashome no mwaka bamureba ngo tumuri kubasa mubateko muri yagwaga muri kubasa konko mwana abuka nanye tinda shomero mu mashomero first schools hapana nanye nkashomero mu schools mu mashomero aga burije konka narugamo narugamo kindi so ninsiba ningambira abanyabuhweju abana mubatware mu mashomero agumur kubasa nayo baba bariyo nabashoma nabarugamo cyo mugasho turukhendera ni shaba ngo ohereza abantu obuhwezi obuhabuzi not obuhwezi but obuhabuzi habura abacyara habura maka habura abanyamirumo ahabo kubiya iwabo kugira ngo uriyo mujoyekerwa wa district mbwene twe n'aba district turi hansi yawo mbwene tuhabure rero utendere program babare mnonga mbwene nyowe nemyete takwe nyewe ni nyenda ngumbagambire myeto niyo nabanze nkakura nanye nkabandi nabo mwana nabo munyeto nabo mukazi so challenges zona ninzimanya ebizibu byona nimbimanya ebitukurabamo okukira munonga abantu babuhweju nimanya ngo muri abakozi nimufayo kureba ngo mwakoze samani nyenda kubashaba ngo mutakahwa mani mugumize mu mukore mukoze samani ezo disappointments zikaburamu amajani supplying direct bakatushashwire government tekatushashwire abo mwani nabo bine bizibu obundi naba gold nabo bine bizibu konke ebyo nibitekwa kubo mu rugendo
nabagambira urugendo rwanje mwarureba ko rwatandikira nanye nkanta ryo mu straight line kanta kumanya ngo nimpka ahindi so note kwa kushanga challenges zo muhanda no bugana mu ebisiruko konka mutaka wa mani abana hati muryo mu cyaro muhumwire muryo mu makaganyu abazire nyenda kukotera abazire by the way Madam Betty abazire obangire ngo bayihireho ubuvunanyizibwa bwo kufaha abana babo nyo nabagambira my mother nkandi yo mico mukuru ndiyo musiniya fo akantera za kiboko kandi nyoko kuyabira kutera wagendo washo na wakwongera konko muntu noshanganye utakwata mwana wanje utatera umwana wanje nyowe tinda kuzibwe mawe na tatabonga ekikachona kikanyora nakura nabakuru banje nyowe yabo kuba my mother akafabukira kare nazo mikono y'abakuru banje banyora so abazire mwine kumanya ngo okworera abana banyu mukabegesa engesho zo mu bantu novunanzibwa bwanyu mugenzi wanje wari ya program nyekereza tuhendereraho kandi ogano yari omugyenyi witu Honorable Oliver Katwesigye Koyekyenga MP omukazi owa Buhweju district ebigambo bibyaba birungi okwegesa kwe kwashemera kandi mazima munyisereze ntabigarukamo